Uyu munsi tugiye kurebera hamwe abanyempano 10 bakuriye i Burayi bashobora kuba abakinnyi bashya b'Amavubi. Turenda kurebera umwe kuri umwe ikipe akinamo ndetse n'ibitego yagiye atsinda muri iyo kipe ndetse na hamwe yagiye anyura kugeza kuri uyu mwanya. Abakinnyi rero 10 b'abanyempano. Ukomeje gukurikira Talk Sport ubuzima. Njye wategura ikiganiro ni njyewe Talk Sport ubuzima kabisa. Hanyuma YouTube ikurikiye ni Talk Sport ubuzima. Komeza ujyeho tubane ntusembutse video kuko ni benshi cyane bimeze neza cyane. Aha rero twavuga nka Cote d'Ivoire, Nigeria, Mali, Burkina Faso, Cameroon ndetse n'ibihugu byo mu majyaruguru nka Tunisia, Algeria n'ibindi bibona umusaruro mwiza bivanye ahanini ku bakinnyi bavukiye i Burayi. Mu Rwanda gushakisha abakinnyi bafitanye isano n'igihugu ni gahunda ishyirwamo imbaraga nkeya ndetse nta tsinda rihari cyangwa umubare w'abantu runaka bashinzwe gushaka abakinnyi batavukiye mu Rwanda ariko b'Abanyarwanda. Rero Senderi Ngabo rero hari umubare muto rero w'abakinnyi bafitanye isano n'u Rwanda bakina ku mugabane w'u Burayi kandi muri shampiyona z'abagize amakipe y'u Burayi. Umwe mu mimaro rero ndetse n'inshingano n'umutoza ufite izina rikomeye utegerejwe no kugerageza guhamagara abakinnyi b'abanyempano bakuriye ku mugabane w'u Burayi bafite uburenganzira bwo gukinira u Rwanda cyangwa ibindi bihugu. Gukinira igihugu rero cy'inkomoko niyo waba utarakivukiyemo cyangwa utaratuyemo na rimwe ni ibisanzwe kandi byemewe n'amategeko mpuzamahanga y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA. Uretse rero ibihugu byo muri Amerika y'Epfo bikoresha umubare muto cyane abakinnyi batavukiye mu bihugu byabo. Noam Emeran wa Manchester United yemerewe gukinira Amavubi nubwo gukinisha umukinnyi utazwi neza amazina ye nyayo ndetse n'amategeko ye bishobora kuviramo ikipe y'igihugu guhanwa. Ntibibuza ko isi yose umukinnyi ubonywemo impano ashobora gutanga umusaruro ahamagarwa no mu ikipe y'igihugu atarakandagiramo. Uvuze ibi rero abantu benshi bibuka ibihano byahawe ikipe y'igihugu Rwanda ubwo yakurwaga amata ku munwa ivanwa mu mikino gushaka igikombe cya Afurika 2015 kubera gukinisha ibirori. Dadete Kiyama wari ufite ibyangombwa bidahuje n'imyirondoro ye muri CAF. Ibihugu bimwe na bimwe rero byo mu burengerazuba bwa Afurika byo usanga bifite umubare munini w'abakinnyi baba baravukiye i Burayi ariko bafite ababyeyi bakomoka muri Afurika bigatuma baza gukinira ibihugu byo muri Afurika. Senderi Ngabo rero agenzura rero tugiye kukurebera abakinnyi 10 b'Abanyarwanda bakina i Burayi bafite inkomoko mu Rwanda. Chance Mihigo n'umukinnyi wa 10 ufite inkomoko mu Rwanda asanzwe akina mu kibuga hagati mu ikipe ya TSD FC muri shampiyona y'icyiciro cya kabiri muri Denmark. Uwo nodere ku mwanya wa 10 tugenda tumanuka ku mwanya wa 10 ku mwanya wa 9 gutyo tugenda tuzamuka rero akina muri TSD FC muri shampiyona y'icyiciro cya kabiri muri Denmark. Profile rero katibashyirireho profile ye ivuga ko izina rye ni Chance Mihigo, nationalité Denmark, yavutse itariki 22 z'ukwa karindwi muri 2000, afite imyaka 24. Hanyuma yavukiye muri Denmark, position mu midfielder rero ngo waregeye n'igihe abashaka kuza Amavubi. Mbibutse mukomeze mukorere like, share na comment, subscribe. Bose murabona ari bandi bavuzemo n'abandi bose. Ku mwanya wa 9 Steven Kalisa ni umusore w'imyaka 24 y'amavuko wavukiye mu gihugu cya Luxembourg aho anakina hagati mu ikipe ya FC Atherite Busen ibarizwa muri shampiyona y'icyiciro cya kabiri. Hanyuma Wikipedia ivuga ko Steven ni umunyarwanda ukina mu kibuga hagati ukinira Teribrak icyiciro cya mbere muri Luxembourg. Fana Rayon Sport wo mu Rwanda ngo byahatari gafana Rayon Sport bikabije. Dore rero ukuntu Wikipedia yongera kutubwira Steven Kalisa akaba position DDMLM, afite metero 1 na santimetero 68 mugufi, afite imyaka 27, nationalité n'umunyarwanda, afite santimetero 1 na uburebure bwe ni santimetero 178, afite ibiro 74. Rero ayo ngiyo ari imyanya yose yakina mu kibuga hagati muramubona akina kuri 2 defense centrale 7 cyangwa se n'indi myanya yose yakina.
Mu nyemerere tuzamuka no ku mwanya wa munani, Gloire Rutikanga ni umusore w'imyaka 25 y'amavuko ukina hagati mu kibuga mu ikipe ya Kised FC ibarizwa muri shampiyona y'icyiciro cya kabiri muri Denmark. Aho yageze mu mwaka wa 2020 avuye muri FC Midtjylland ikina mu cyiciro cya mbere aho yari amaze imyaka 7. Hanyuma rero Midtjylland ikaba yarashinzwe mu 1999, nta myaka myinshi imaze. Adres Kaji Zarito Veg 5, hanyuma country ni Denmark. Izo rero ni nimero zabo mwabandikiraho nawe mukabacata na email, byose birimo aho munsi kabisa wareba. Hanyuma akaba rero ari Football Club Midtjylland Ulven the Wolves, niyo kazina k'akabyiniro. The Boys of the Moor Short FC mu kazina kabo. Hanyuma bavutse mu 1900 tariki 2/9/9, amaze imyaka 25, yego ntabwo ari myinshi. Hanyuma capacity stade abakira 12,148 bicaye neza. Hanyuma owner ni Andres Horch, Province Chairman ni Eritrat. Hanyuma twizamutse no ku mwanya wa 7, Ishimwe. Uyu musore imyaka 20 y'amavuko, amaze amezi 2 asinya ikipe ya Örebro yo muri shampiyona y'icyiciro cya gatatu muri Sweden, aho yavuye muri Eskilstuna City. Ku mwanya wa 7, Gilbert Ishimwe. Hanyuma Gilbert Ishimwe katukuzamure profile ye kuri screen zanyu mu murebe. Gilbert Ishimwe Olibedro Sri Lanka, yavutse muri 2000 ku itariki 10 Oktobre. Hanyuma afite imyaka 23, n'uwo nguwo. Hano mvuga ko aricyo ntabakorera, nagiye mbazana profile zabo zose. Nta gitego na kimwe aratsinda, nta ntsinzi nimwe arakina, ntaratanga assist nimwe, ntaratsindwa na rimwe. Arasekeje, played match 0, last minute 0, nta karita mu nda afite, nta n'ikarita mutuku afite. Akaba yageze ikibazo cyatumye umwaka w'imikino wose atawukina, akaba rero ari uko yitwa Ishimwe Gilbert. Mu nyemerere tuzamuke no kundi mukinnyi nawe wundi, episode ya 2, Fabrice Gatambie Ngarura. Uyu ni umusore avukiye muri DRC Congo mu mwaka wa 2000, abarizwa mu ikipe ya FC Kistan muri shampiyona y'icyiciro cya 2 muri Finland. Tabyo akomoka mu Rwanda, ndetse amakuru avuga ko yahabaye mu myaka y'ubuto bimwemera gukinira u Rwanda. DRC Congo cya Finland afitiye ubwenegihugu. Uyu mugabo byatumye nshaka n'ibitego yagiye atsinda, aho yagiye akina, byose ndiye kubibazanira byose na profile yuzuye. Hanyuma ariko umugabo akinira Ovasa Ifek Fabrice Gatambie. Hanyuma yavutse tariki 19 z'ukwa mbere 2024, Finland. Afite uburebure bwa 1.80 m, ubwo ari muremure cyane. Position ni central midfielder. Hanyuma akaba yarazamukiye mu makipe y'abatarengeje imyaka 15 rero muri Finland. Hanyuma ibitego yagiye atsinda, amaze gukina imikino 57, atsinda ibitego 2 mu ikipe ya VPS. Hanyuma yaje kujya muri VPS kuntiza n'ikindi kintu nta gitego na kimwe atsinze. 2022 Jiristan imikino 20 atsinda ibitego 2. Hanyuma 2023 VFEK yayigiyemo. Hanyuma kugeza ubu ngubu nta gitego na kimwe arayikina, ndetse nta n'umukinnyi n'umwe yewe arayikinira. Ngo akaba iri uko byifashe. Hanyuma umwanya akina central midfielder cyangwa attacking midfielder, rero ngo akaba ari we mukinnyi nawe twari turimo tubageza no kumukina. Hanyuma twabonye video yaba ndende, iyi ni episode ya mbere. Hanyuma kuri iyi ni episode ya 2, kuko episode ya mbere twapostinze muzana searching yo muzayibona, afite views 6,000. Hanyuma episode ya 2 ifite views imaze kugeza muri views 1,000 kuzamura. Nyuma ni episode ya 3. Hanyuma tuzashyiraho episode ya 4 guhera ku mukinnyi wa 5 kugera ku mukinnyi wa mbere, kuko video yabaye ndende cyane, tubona bya byinshi cyane, kuko tubakubitiramo abakinnyi benshi, impano nyinshi zakinnye buratiye kugenda tuzibazanira neza cyane no kuri Talk Sport Ubuzima. Hanyuma rero tubashimira cyane mwese mukomeje gukora subscribe, tubashimira mwese mukomeje gukora like kabisa, ni by'agaciro. Ciao, weekend nziza, tubashimiye cyane.